Rydym ni ar ddiwedd wythnos yn y gwersi Cariad. Mae fy ffrindiau yn anghanu ac fe'n treiglo wir i chi. Pawb sy'n caru, pawb sy'n caru, pawb sy'n caru iaith Gymraeg. Pawb sy'n caru'r iaith Gymraeg. Pawb sy'n caru'r iaith Gymraeg. Oh, mae honna mor neis. Ac oedd Ioan a finna yn gwybod dim. We knew nothing about the song. Felly, oedd e'n surprise hyfryd ac eitha emosiynol. Eitha emosiynol, ond o leodd gen ti esgus i wedi excuse hormonau. Yn union. Ac fel bod hynna ddim yn ddigon drwg, as if that wasn't bad enough, oedden nhw'n neis ofnadwy amdano ni. They were so nice about us. Nath wneud I fi grio eto. Mae athrawon Nia a Ioan are brilliant. I've had such a good time with them in and out of the dosbarth. Mae hoff ran yw y Gwersi Cymraeg, achos mae Nia a Iwan yn just mwy passionate I dysgu Cymraeg. You can see it's obvious that we all think the world of them. They've totally won us over the week with their commitment, their enthusiasm. As hard as it is for the work that we are doing, they are up there driving us on and changing tack. If the lesson goes one way, they go with it. Nia and Ioan infect you with their enthusiasm and just make you really, I'm going to start crying, make you really proud that that they want to pick you up and take you on this journey with them. And they just delight in the joy of speaking Welsh, the joy of siarad Cymraeg. And yeah, they're just really very, very special people. Nia yn athrawes, hyfryd iawn. She just makes you want to try really hard, and she's so enthusiastic, and you can see her just smiling at you and egging you on. I'm a new learner, and so with Nia I feel absolutely safe that she can help me through. Not spoon feed me, but help me through. She is passionate
but she's honest. She sums up everything that's great about a person. Ioan's brilliant. He's hilarious. He cracks me up big time. His personal way of teaching is so effective and memorable that I'll take a lot of what he's said with me for a long time, hopefully, forever. And so the two of them together are the perfect teaching pair. And I think it's changed how I feel about being a Welshman. And it's because of the lessons and the enthusiasm in that classroom from Nia and Ioan. If they were ever in my area, I would always take time out to go and see them, because not only are they great teachers, but they are great people. Maen nhw rhoi I ni lot o iaith, ond lot o cariad gyda iaith. Rwan, ar y bore ola, daeth Radio Cymru I ddarlledyn fyw. They came to do a live broadcast from there. Felly, oedd y celebs yn siarad efo Dafydd a Caryl, yn doedden? Tipyn o her, it was quite a challenge for them siarad yn Gymraeg ar y radio. Oedd e ddim yn hawdd. Gwyliwch hwn a welwn I chi ar ôl yr egwyl. Ar fore ola'r cwrs, mae Dafydd a Caryl yn darlledu'n fyw o'r fforest gyda'r bwriad o siarad gyda'r 8 yn unigol yn fyw ar yr awyr ac yn Gymraeg. Dwi'n mynd I gynnig un i'r pair yn syth rhan. iawn. Simon Easterby. Ia. Dwi'n meddwl fos y fo na, achos mae gennym o wraig sy'n siarad Cymraeg, mae gennym o ddau o plant. Fe ni wastad angen rhywun o'r byd chwaraeon efo, digon o testosteron. Dwi'n I daclo'r tiwtor. A'n bam ni oll mas o'r ffordd, amser I ddod ar ddau celeb cynta I mewn, Lisa Rogers a Wyn Evans. Reit ta, mae hirwad yn anwyl I mi. I'm going again already. The thing is that because I had less Welsh than everybody else, and singing that song reminded me why I wanted to learn Welsh and that I was still Welsh and what it meant to me. Llongyfarchiadau mawr iawn I ti, chos o'n I wedi clywed bore yma, dy fod ti wedi cael dy dderbyn i'r orsedd. Ie. Llongyfarchiadau? Ie, wel, mae'n braint fawr, ond, wel, dwi'n wrth fy modd. Alla ddim deitha chi, chos ydych chi'n gwybod fel ydw I am fod yn starstruck, beth bynnag. Dwi'n falle ddim edrych yn nhw, dau botcha ag Alfie! Fyna! Fyna jyst fyna! Fyna jyst fyna yn cwtio neis fama rwan. Sut mae'n mynd, dau? O, mae'n mynd yn gwych, diolch. Bob dydd yn bendigedig ac anhygoel. Anhygoel, da iawn. Ac yn, your big word, Ardderchog. Ardderchog. Wel, yn gyffredinol, mae'r safon yn amrywiol, wrth gwrs, ond dim dyna di'r pwynt, dwi ddim yn meddwl. Rhai ohonyn nhw wedi gwneud camau mwy na'r lleill, ond dio ddim ot. It's tiring. Wedi blino. Wedi blino. Galed. Galed mawr. Mae'r... Ond ffrindiau da. Ffrindiau, fantastic. Bendigyd. Ardderchog. Dwi'n mynd I ddarllen rhywbeth nes I weld ar Twitter neithiwr. Tweet gan Rhodri dy wrdi, Rhodri Owen, y cyflwynydd ydi o. Gŵr a mab, prowd iawn. Lucy Owen Wales, sef ti, yn mynnu siarad Cymraeg, bob tro mae'n ffonio adre, diolch Cariad at iaith. Chi wedi newid ein bywydau. The Cariad ar iaith has changed your plural, your lives in your house. Oh, that makes me a bit tearful. A ti! Achos mae Rhodri'n siarad Cymraeg, a mae Gabs yn siarad Cymraeg, mae'n mynd i'r ysgol Gymraeg rwan. Un peth, Parry Jones. Dwi wedi clywed ti wedi cael parti gyda gŵr fi tra'n bod fi trio dysgu Cymraeg. Oedd o'n unig. Oedd Rhodri Drian yn unig. Mae wedi bod yn emosiynol I ni fod yma a wedi gwneud I ni hefyd werthfawrogi pa mor lwcus ydyn ni I fod yn siarad Cymraeg. Dwi'n wedi, I never thought that I'd be able to deathly
darllen a geall Gymraeg. And here I am doing it. Da chi wedi cymryd lot o gamau bach, lots of small steps, ac erbyn diwedd yr wythnos, mae'n un cam mawr. Ydy. Cam anferth. Bydda i siarad I ci yn Gymraeg. Mae cwn yn siarad Cymraeg yn dda iawn. Ac yn aml iawn, ti'n cael mwy o synwyr gan bobl. A di ci ddim yn ateb nôl. And I can dysgu my ci. Stefwch! Diolch gyda fi os dwi'n mynd I anghofio gair neu os dwi'n mynd I ddeud chydig o eiriau Saesneg, dwi'n mynd I gynnal y sgwrs yma yn Gymraeg. Mae'r person dwi'n siarad efo nhw'n mynd I fod yn siarad Cymraeg a dwi'n mynd I ateb nhw yn Saesneg, yn Gymraeg, yn gymysgeddodd o'r ddwy iaith, ond dy ddim ots. Dwi'n byw fy mywyd I yn y foment hon yn Gymraeg a mae hwnna werth y byd.